Shibenta ban rakhe kerpang ya kasngi ki Kynthei ha ka perthei ha po ka jingalam ka National Commission for Women New Delhi ringkat ka State Women's Commission la penlong ya ka mahila jan sunwai la ni ka jing snga pai ba ni ka public hearing ha jika yang kali ha perlu silong menta kasngi ka kharoi tarik lebel aja phunreu kani ki jing snga pai ba kalong man pli lat bat ai ka san ki Kynthei ki bai kendu jinge ki ba sha thombo ni ki nu inu ki ba sha ban ben ha ki benta ba pher na du ki kam yeng kam sem ha du ki we ki kam hanai nama ba kadai ka sen ban kong kala ban pen le sngewe ra ni ki Kynthei ban wan Shakhmat kum ha kani ka san wala kila don ki ba wan Shakhmat katu kat ni ka Meghalaya State Commission for Women kan ajing arab ya ki Kynthei ba wan ban Iathuh ya ki jing jungki na du ki ba dai ba kam yeng kam sen bat kumju kinu ki ba ya kendu ha ka jing im jungki kham ra don kam man seu ha kani ka program ayu ke Jinglehrain mai phang na ka chairperson ka Meghalaya State Commission for Women ka kong yamon lang MCM noragui pat ki officer ibra pensia ya ki jing thumo jang kani ki jing snap pai ba na ka benta ki Kynthei program menta kinsadon language kiba diri members and member secretary insakren dengan squad ban I could labor of kiba don mangi bat kelong kumba mani rat benti Lehse keempat judan kum kani ka kerja hearing kum kani nagi kermen ka babah wat dan bagi dan ki plafon ni ro yang bangin sawan ka commission bagi dang don ke Jinglehrain Lehse ban wan hanne bat Lehse pun cepat kedru mereka long ke jing penbena kadon ketika lat bangila ban penbena bagi dan kum kini kilat dan yarap iki long keme ki jom mo bagi basyam Jingeh ki babon pat ngangit skam pakan ni kan long kum ka we naki kelat bangila ban penai pakai kubor ki we bagi dan ke jing yarap pat ngangit ru pakai ke jing long prat menti kum boyong sembai banungkong kermen bakam num leno sembah ki media nya aku beli tingam nom keren pun kitim nama kidon lain got kiban take a program kabangi trailang in collaboration with the commission ba ni trailang ban kadai ro ka katayau ka ban rakhe ya ka Women's Day, International Women's Day telang ba kani ka program han supaya be direct sa ka objective jong kani ka program ni aya ka public hearing na ka banta ba ro ki Kynthei ki ba khat pras nam sheneng ki ba don kano ka Jingeh tadai ka domestic violence na ni ki online abuse kano ka Jingeh phang ki Kynthei hang ne ki phila ban wan ban ai ye kita ki complain jong phi ka bangila ban yarap ipi mo da hakani ka public hearing ni don ro ka Jingeh trailang bat kamalsa Meghalaya District Legal Aid Authority ni don ki lawyers ro hane ni don ki members ro hane ni don madam Jyoti ro hane na kaliang jong ki police ki bala don kano ka Jingeh chapang kino ki problem jumpi mo phila ban yo jing yarap hane kumba phila ni don ro hane as a whole team ban yarap nak menta ke jing don kam jong ki Kynthei him don kam ban higher leader hi dalade ngin yarap ye phi don kino ki Jingeh habang ong kino ki Jingeh ngam la sho ban yau kino ma long ba sha le ben he yeng na ba phi sha le ben ha ka posh kum ya ka ha ka kam trai na mo da don kino pa de ki ba online abuse ye phi ki ba maham ye phi ki ba kanu ka kam ba pen maham ba pen jot ye ki Kynthei phila ban wan ban complain hane man da ka singi ni don baro shi singi hane mo phila ban bo i complain da phim nang ban tho ne le ngin ya rap ye phi ban tho i complain ro tem dan kam ban khuslai na banta ki formalities kini kitai banam khuslai ni dan hane ban yarap ipi kata dai ka message ka bang kwa ai sa sisen ngan ong biang wat nam khuslai kita dan kino ki Kynthei shayau shahat ki basang te dukan la phi sneu yangi ngam tip yo sneu na en sneu bha wan ban ai phin yo ki jing yarap nani kene ke ka kabuk siar ka ba ka commission ka wan ban ai phi mo ha ka jaka ba phin wan chi ki office jangi hang ni ken ni don nang bangila ban yarap ipi kum to kasin ngala ong email sel phaya khot lang ti parlok ngalai do email si sen la dan kino ki Jingeh ni la ban yarap ipi mo tang kata hi it's not necessary that you have a problem but it could be in your family, it could be your neighbor, it could be ki bahayeng hasem ne ki pararok ma it could be so we just want to give this little bit of information that the commission is here to help. Like one of our members said that
everything is free of cost. We don't have to worry about paying, right from the legal aid, everything. Ting is so comment ba hapok ka commission jongi. We do have many cases. Dadangi ong ba ka commission kadai ka ka Meghalaya kadai ka Mediterranean society. Ngim dan problem nei, but you all know na kadno ngidan kata kajing thombor yaki longkme yaki khna Kynthei nei. So we just want this to be a start. We will really go forward with this in the near future also. We hope that we can do this more, maybe in collaboration with many other departments where we can collaborate services, not only legal or not only redressal, but other services also. My member secretary said that I should also speak in Hindi. Probably there's someone around who needs to hear this. I'll try. आज की जो दिन है ये थोड़ा सा हिंदी में कोशिश करूँगी बोलने के लिए कि महिला की जो समस्याएं है, जैसे घरेलू समस्याएं है, ये आपकी काम करने जगह में अगर आपको प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, मे बी आपकी हस्बैंड ने मारा पीटा होगा, जो पीड़ित महिलाएं है, हमको पता है कि पीड़ित महिलाएं बहुत है, हर घर में है, हर कोने में है, लेकिन ऐसा है कि वो लोग को पता नहीं है कि कहाँ पे जाके मदद मांगने के लिए। तो हम यहाँ पे आज आए हैं ताकि हम लोग आपको बता सकते कि वुमेन्स कमीशन एक ऐसे कमीशन है जहाँ पे आप आ सकते हैं बिना डर के, बिना क्योंकि हमारे वहाँ पे बहुत ही कॉन्फिडेंशियलिटी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप आएंगे तो लोगों को पता चलेगा, ऐसा नहीं है। सो जो भी सुविधाएं हम लोग देना है उस कमीशन में या आज का दिन यहाँ पे, वो सब बिना फ्री होगा और बिना डर के आप आ सकते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। जैसे कमीशन में भी हम लोग ने देखा है कि बहुत से सारे महिलाओं है जो खासी जैंतिया गारो नहीं है, उन लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। हम कमीशन की तरफ से बहुत बार महिला समिति या वुमेन्स ग्रुप के साथ मीटिंग्स, प्रोग्राम्स वगैरह वगैरह कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो स्पेशली जो पीड़ित महिलाएं हैं, ये प्रॉब्लम हो सकता है घरेलू हो या आपके काम करने के जगह में हो सकता है कि जगह को लेके, लैंड को लेके डिस्प्यूट हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस है तो आप प्लीज़ कमीशन के द्वारा अपना प्रॉब्लम ला सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे आपको सुनने के लिए। जैसे आपने देखा आज भी जन सुनवाई है, तो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, लेकिन जहाँ पे हम लोग का जो कैपेसिटी है, हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग को मदद करेंगे। Is a part of the National Commission for Women's national campaign that they're carrying out in various states of India, and we are very honored as the Meghalaya State Commission for Women to also have, after many years, I think we've only, as the commission, we've only had one other public hearing as such, but we are very happy to take this initiative again to bring these public hearings to the various districts. We have started today with Polo, and we hope that we can spread this to the various districts of Meghalaya. This platform of having public hearings, something also very similar to what legal aid camps are being done, is to provide easy access to women, that you don't have to come to the office of the Meghalaya State Commission for Women, which is a civil court, or which is only here in Lachmiya in Shillong. So by us coming to the various districts, localities, women have easier access to the commission, where we are able to provide women access to justice, remedies for all kinds of issues that they may be facing in their day-to-day life. We have seen from the various reports, even in the last month or so,
of the kinds of crimes that our women, young girls are facing in our state. And it is at this time that we want to come together. We want to work with the various local governance bodies, the communities. We want to come to your localities, to your communities in every district and address and redress. Not only just addressing, but really providing a redressal mechanism through the Meghalaya State Commission for Women so that we can ensure that our communities are communities that are safe for women and young children. Now, just